došla iz pre svega moje velike ljubavi prema filmu. Inače, pošto radim kao obezbeđenje u rudniku olova i cinka i pošto, da kažemo, to je na nekih možda 5 km od moje kuće i vraćajući se sa posla, jednog dana sam iz autobusa video da ovo brdo Stražice na kom se sada nalazimo me posjeća na Santa Moniku, na to brdo, odnosno planinu iznad Los Angelesa, tako da sam na osnovu toga dobio tu prvobitnu ideju i pomislio sam da bi bilo sjajno da ovdje kod nas napravimo tu repliku tog čuvenog američkog natpisa. Ja sam, dakle, natpis tu sa porodicom i prijateljima 2007. godine izgradio. I nakon toga, na moje veliko oduševljenje, ovdje su počeli da dolaze ljudi iz cijele Srbije, što je mene fasciniralo, što je poslužilo kao inspiracija za nove sadržaje. Tako da sam kasnije sa prijateljima 2010. godine izgradio Zemlju čarobnjaka iz Oza na putu do srpskog Hollywooda, jer sam primijetio da je dosta ovdje ljudi koji dolaze sa svojom decom i dakle, želeo sam da i ti najmlađi imaju sadržaj koji će im se ovdje kod nas dopasti. Dosta nas posjećuju i mladi, zaljubljeni parovi koji žele kod nas da naprave što bolje fotografije. Tako da smo zbog toga došli na ideju da ovdje napravimo platformu ljubavi, I love you. Dakle, na koju sada, da kažemo, ti zaljubljeni parovi vole da se fotografišu i uspiju da naprave jako dobre fotografije za društvene mreže. Naša ideja je, da kažemo, pre svega da ovdje na ovom mjestu ljudi mogu da dođu, da se opuste u prirodi, da uživaju u ovom predivnom pogledu i da naprave piknik, pošto za sada ovdje ne može da se kupi nikakva hrana i piće, već svakome ko želi da nas posjeti sugerišemo da ponese sa sobom nešto što će ovdje pojesti da bi ugođaj bio što lepši. A kako vam je radno vrijeme? Kada ljudi mogu doći? Pa mi smo za posjetu otvoreni radnim danima od 1 do 7 uveče, sem utorkom. Taj dan koristimo da bismo ovo sve održavali, sređivali i nedeljom od 10 do 7 uveče. Vidjeli ste bajku Ivica i Marica u šumi, dakle, iza natpisa Srpski Hollywood. Tu bih voleo da kažemo ove ili naredne godine da napravim i Crvenkapu. Također mi je u planu i bajka Tri praseta. Nekako, pošto ima jako puno prostora u samoj šumi, želeo bih da te bajke ovdje, kao što sam Ivica i Marica realizovao, da i njih ovdje izradim.